honno woni mbaadi haqqille kayfiya honno woni mbaadi mum anene kayfiya ɗum ɗo noon kayfiya ko waɗɗon ɗo ko kayfiya arabu laaɓuɗo gooto annda haqqille ko honno wayi no sewi ka no sembi no juuti ka no raɓɓiɗi no ɓawli ka no rawni no ɓowri ka no ñaaɓi gooto annda kono pellet fopp no felliti no woodi o wi tahabbata annasu fihi yimɓe ɓen bumannike e fi haqqille tahabbu ko ukkagol tun yarara anda ane bumannagol yani no bunɗo yarata ni unto e gayɗa buɓɓoɗa ɗumannake ko ɗum wiyete attahabbutu yimɓe ukkike ɗum no poyon payanno tu non poyon payanno on tigi tahabbata annasu fihi yimɓe poyo payannike e muɗum walam yasilu ila natijatin ɓe hewtali e ko jibina mana ɓe hewtali e résultat natija ko hunde yaltunde ɓaawo ɗaɓɓutugol ngol ko yaltoy ton kon ko rimi ton kon ɓe heɓali résultat o li annahu sabu haqqille min asrarillahi ko e gunduji allah allati ɗin la yalamuha andataɗi illa huwa sowna kanko allah azza wa jalla wal aqlu haqqille summiya aqlan innama haqqille li annahu yaqilu l insana sabu ɗum no tonga neɗɗo amma yadurruhu e konko no lorramo andi aqlu yani aqalahu manamum aqalahu haɓɓi tongi aqlu no fira piiji ɗiɗi ma ɗum piiji tati ɗe haqqille e kaɓɓol e diya si goɗɗo warama ko yoɓete ɗon kon ko warɗo on yoɓata ɗon kon siɓɓe wara ɗo ɗum ko aqlu wiyete no wiye aqlu no wiye diya ko ɗum waɗi gorol makko yoɓo ɓen si tawi wargo ngon ko e hoore kawral ko wiyete ko al aqila mo wari goɗɗo e hoore kawral jawdi ko ittete ɗon ko wona kanko warɗo on ittata de ko gorol makko ngol ɓe wiyete al aqila diya no seeri no ɗuuɗi rondugol ɗum gooto tun e hoore na o tewaki o waɗi haray waɗa ijhaf tampinaymo moƴƴi ɓay dimo gorko julɗo diya muɗum mankata 1 milliard 360 millions ɗon ko boyi ɗum ɗo komo wari goɗɗo hara na tembete few ɗum ɗon ko gorol makko ngol ittata ɓe wiyete aqila idan al aqlu ko fanda ɗo kon koko mana ko konti feren koko daccata ko daccirgol fi honɗum wi'a ɗum ko haqqilɗe ko daccirgol mana joni andi ñalahol koyo dacce ka fi honɗum fi takol doggugol ɗum kol yahaka kol yahatano gata kulle ñamoya kol to ma kol majjodira nene makko ko lutta e burure joni haqqille ɗen kadi haqqille ɗen woni fere neɗɗo ɗum haɓɓata neɗɗo so fokkiti ko lorratama ko haqqille jogomen hewonto yahata ɗum moƴƴanama ko ɗum si haqqille ɗen ala harange ɓorti ƴaa on tigi ɓorto tuubma ɗaro yeeso yimɓe ɓen fof ko wattano ko jon haqqille wattano fof kanko waɗa ɓoggol ala humaka o wi ko ɗum haqqille wira haqqille ko tongir ɗum na ko daccir ɗum o wi misla ma yaqilu lhablu wano haɓɓirta noon ɓoggol ngol tongira a dabbata daabewel ngel anil infilati fi wata ngel sorto ngel yaha infalata ko ɓortugo yaha fes mana si tawi neɗɗo o alaka o humi ala ko jogi ɓenna infalata l amru heewa gollitirede ka politique
بين إن فلت الأمر من يد الحاكم مران يلتي إجود لا ميدون يعني ولا كنترول ده عندك إذا وانو بقول جوجر تدابع في أو صرتو إجود فس ويا أجرا كفالا كنون حق اللي دين كان يكري ودتا جمو ويسمى حجرا كنون حق اللي نجوجي إندبو نجوجي عقل نبي كدي حجر الذي إن كدفتر هل في ذلك قسم لذي حجر نندو كوندو رجون حق اللي الحجر هو العقل سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره حق اللي إن رام كدي حجر يعني كو هيدتا باراج سابو حق اللي بارا ندوم e ko lorrotama kon hakkunde makko ko lorrotama ko wona barage andi hajara yahjuru ko tongangol goɗɗo wona joni payku mawɓe makko maayi o roni jawdi buy o tongane ƴettugol fewjugol jawdi fi jawdi makko ndin taw o bonnu mo feeti o tongane fewjangol jawdi makko ndin taw o bonnu kono si ko jofojo ko bulaw juunu ɗum wiyete ani yuhjaru alayhi almahjuru alayhi heedaɗo idan haqqille ɗen heeday neɗɗo on e lorra kan ɗum wasi wiya hijir wa yusamma annuha haqqille no wiye kadi nuha li anna fi allah wi inna fi dhalika la ayatin li uli nuha ɗum ko mandeji ko ayeje ko dalilji wonande jomiraɓe haqqillaji yani ashab al uqul no wayno kadi nuha min annahi haɗay ko mana goto wa yusamma allubba haqqil no wiye kadi allub inna fi dhalika li ulil albab al albabu jam'u lubbin yani ashab al uqul فهذا العقل ده حق لدو من آيات الله كو إيمان ديجي الله كاوكيجي الله سبحانه وتعالى كو نالوجي كو تلنسنغو الله هولا تاوند الله كو مودو الله كو نينيو الله كو غاندو كو وادي حق الله كو تاغي حق الله وقول المؤلف كونغول واللي دون كاوي هو مولود الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق كفينيكم كانكو كو فاندي دو كو وندي حقيل كو تاغا وليس قديما وناكو على كفودي قديم كو بوي غونغول ونسبي نودي فإنما الله قديم من على كفودي أو ما دون هذا كونغو فاندي أنه يولد مع الإنسان وندي حقيل جيبين دين تينت دو كونغو فاندي وندي حقيل كو جيبينا وهذا العقل كما ذكرنا ده حقيل ونوير دني جانتو دني لا يعلم حقيقته أندتا تيجي تيجي مونغون إلا الله سبحانه الله ولذلك كسبرون دو اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة كسبرون بي يندري امو في ده حقيل ganduɗo ɓe ka haala e jogiiɓe falsafa ɓen philosophie ulamaul kalami en jangiɗo ko homɓen ulamaul kalami alladina yakhuduna fi kulli cheyin alladina yakhuduna wa yatakallamuna fi dhati llahi subhanahu wa taala wa yadkhuluna fi lilal kum ɓe haɓɓitoɓe anday ko fi honno ɗum ɗo waɗana fi honnum allah wiiri yo ɗum ɗo waɗe fi honnum allah haɗiri ɗum ɗo fi honnum ɓi yani ulamaul kalam yani ko feewi kon tenen ka aqida ulamaul kalami kaka aqida toon iyo toon ɓe falasifa philosophe ɓe ɓen ɓe fof ɓe ukki ke muɗum ɓe wowli ko honno woni haqqille honto woni ko ka hoore woni kaka ka ɓernde ɓe naati ɗum ɓe wowli ha ɓe wowla ɓeeɗa wowla ma on tigi wowla ɗum ɗo yawi ha o wowle kadi contraire mum ɗum wiyete ittirab ko konnguɗi goo piya konnguɗi goo konnguɗi goo fenna ɗiya ko waɗi wona ko ɓe andi fi mum ɓe woni wowlude walam yasilu ila natijatin ɓe heɓani résultat fes ɓe hewtani résultat fil aqli ke fi haqqille
li anna hada laysa min ikhtisasihim sabu ɗum ɗo wona e koɓe hertori kamɓe wona e spécialité maɓɓe noon ikhtisas koko neɗɗo hertori ko andi tawa himo faami fi mum kañum fayde kanko tun ɓe wiya muhtas ɗum ɗo ko mo jogii spécialité e fi ɗum ɗo wal aqlu yatafawatu haqqille no ɓurda famina annasi no yimɓe ɓe man aqluhu mo tawata haqqille mum ɗen kamilu no timmi kal anbiya wona annabaɓen alayhi salatu wassalam wa min annasi no yimɓe goo kadi man laysa lahu aqlun asla mo mara haqqille few kal majnun on feetuɗo wal ma'tuhi e fayin mo haqqille muɗum sotti hakkunde ma'tuh e majnun ko tawata feetere nden ombitimo few o hayki conci ma'tuh o haykali conci kono fayda haqqille ala ko o wuurata kon e ko o huwata kon a tawayna jon haqqille kono noon o liɓa conci taw wa tifle e boobo kadi mara haqqille jano kono wasa akkiti yaha e ukko e yiite ma ya unto e koloyru ma yaha mema courant ma ya doga naata sora e otowa wongal e dogude haqqille al timmani ɓeeɗo mara haqqille aslan wa min annasi no yimɓe ɓe man huwa bayna no woodi wonɓe hakkude ɗon hewtoyale annabaɓen to kono feƴƴi kadi ɓeeɗa feetuɓe bayna kamalil aqli wa bayna adamil aqli hakkunde timmugol haqqille e hakkunde angal haqqille fes yani indahu aqlum mo mari haqqille lakinnahu laysa tamman kono haqqille nden timma wa yatafawatu fi naqsi no yimɓe no ɓurda kadi ka ɗuytagol haqqille fa minhum man indahu naqsun fi aqlihi kathir no woodi e yimɓe ɓen ɓe tawata ɗuytagol haqqille no ɗuuɗi wa minhum man indahu naqsun woɓɓe goo no ɗuyti kono wona ha kadi wa hakada ko wano ni wa hada ɗum ɗo hasaba ma yajaluhu llahu subhanahu wa taala ɗum ɗo ko embere ko allah woni wadde ko allah woni sendude woɓɓe tawa haqqille ɗen 95%, woɓɓe 80, woɓɓe 60, woɓɓe 50, woɓɓe 45, woɓɓe 30, woɓɓe 20, woɓɓe 15 no gasa woɓɓe 5 ko wano noon wa yutlaqu al aqlu ala al fahmi e aqlu kadi o ngol konngol aqlu haqqille no wi'e hara ko faanda ko faamugol huunde nden hara naawigol kaari no mari haqqille hara ko faamugol aydan yuqalu no inne aqala al ayati al qur'aniyata o faami ayeji alqur'ana ɗen ɗum wasi allah wi la ayatin li qawmin yaqilun ko mandeji wonande yimɓe marɓe haqqille faamoɓe yani yafhamuna al ayati al kawniyata wal ayati al qur'aniyata hiɓe faama ayeje tagore nden kawniya kawnu ayeje wonɗe ɗe allah tagi ɗen ngenange ndu lewru ɗe koode ɗan ndiyan ɗe maaje e yimɓe ɓen no allah waɗiri ɓe noon e daabeji e piiji ɗum ɗum ko ayat kawniya ko ɗan ndiyan saƴata ko duulɗe maƴata ko ɗum fof ko ayat kawniya e ayatul qur'aniya noon ayeje wonɗe ka alqur'ana ɗen wa tilka al amhalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illa al alimun ha joni ko faala en ko hollude en wonde konngol aqlu no wowle hara ko faanda e muɗum ko faamu allah wi ɗe mise ɗo meɗen piyana ɗe mise ɗo yimɓe kono faamata ɗe mise ɗo si wona ganduɗuɓe ɓen ma yaqiluha en ɗo ko faamata e la yafhamuha illa al alimuna sona anduɓe ɓen fal aqlu yutlaqu ala al fahmi wal idraki konngol wigol aqlu no wi'e hara ko faanda hen ko faamugol e andugol hunde nden wal fiqhi fi dinillahi hara ko faamugol diina allah kan azza wa jal allah wi afala taqilun mana ko on faamata
ɗe ñaawoji Allah on faamata ka diina Allah ɗo waawi jooni inna e darsa hal agalta darsa agalta ma aquluhu yani fahimta ma aquluhu mana kalimatul aqli يطلق ويراد به الفهم والإدراك كما يطلق على العقل الموجود في الإنسان هي القوة الكامنة التي جعلها الله في الإنسان ليدرك بها الأشياء ويعرف بها النافع والضار كما ذكرنا سابقا. ومن الناس من يطمس على عقله no yimɓe goo ɓe tawta haqqille mum ɗe mehete tamasa ko mehugol sa windi joni hunde a montinde fes inne tamasa a mahi goɗɗum a liɓi a itti taw batte mo yiyatake fes inna tamasa matmus no wodi haqqe woɓɓe goo haqqille ɗen montama honɗum montide bi sababi kufri ko sabu keferagal makko ngal wa bi sababi gaflatihi ma sabu welsindare makko nde fala yumayyizu o senidita bayna darri hakkunde ko lorata wannafi e ko nafata fa huwa aqilun e hoore nde ko jom haqqille mana ɗo montegol ngol wona wasi haqqille ittete few o liɓa lince o ñaama ka ñooge kono yahay tawa o waɗay piiji an tigi tama hunduko ngalɗa e jom haqqille no waɗa ɗum ɗo ko sabu ko woni kefere ko Allah monti noon haqqille faamooje ɗen tigi tigi o heddori haqqille beruje fiwota o yaha o buɓɓo oto si yahi haa neɗɗo inni jooni yo moodi kaari jombo moodi kaari yo jaaja kaari haɓɓane dewgal hakkunde mum e jaaja kaari oɗo kadi tumisa aqluhu sah oɗo haqqille ɗen ɗeɗo montama fes ko o luttiri ko beru fiwota o liɓu coñci tum kono haqqille andoje ko lorrata e ko nafata kon ko moƴƴi e ko boni ko nden no ngiwi telen ka sengo diina e ka hersa no wawi noon haqqille andoje fiino piiji moƴƴinirte no gurdan aduna feewirta ɗen ɗon hino heddi haqqille yahoje haa miijo gorko on e ɓeygu mum e ɓiɗɗo mum